Sansem we Monsono Butchers Association of Ghana, Nkabeya Veterinary Services Directorate, and FDA. Mambrano, I was a year Jumapa na slaughterhouse beer, woman in Krate Nimremono. Cause ye were munina different what on Sabeya, a dimpa, nibuo, a baba Jumana, Wayano. Emiami awodo pii ene wo omaiga ne mu a oni tumi krata se wo ye na nkwase efie na nsesei wo mo ekum nam kora echen na nkwase awodo a ewo aban mu a wo mo tumi krata na nka nhyehyeye wo no mu a ebetimi ede aboa na saa na nkwase dan a wo mo ni tumi krata ne nyina eto etwa Veterinary Services Directorate ete task force wa na wo mo ehye na nkwase bia awodo ewo omaiga ne mu na miami awodo a ebetimi ede yade aba no watoto ne nyina mu na nso ani gina na saa task force yi edwumadie eba na wiye Adom Kasee ne twetwe for ya Woda Butchers Association of Ghana ano Prince Esifo etwetwem komo ene wodi tu dwase sekeye na nka aban side task force no ababie mu a anka illegal slaughterhouses ewo oman Ghana mu nyina no obetimi ayi ni nyina afri ho no sebe ye omanfo benya enam a eho tie awe nti wom na sese mu bisa won se mu ko market na de ma wom demand nkan yes for mu task force se yenko bebi a yekuma enye authority yenko hwe inspection ye be 2 weeks ye jaye be 1 year ni yenye ho biom se nkro bo san ko wachi akoyesa ne amana biom nanka ye continue ye kon regular won be jai dimi wo ha mukọ mummo nko ashama na muhwe bebi eku nantwe no yetumi kum nantwe be 2000 wo me ton choba keepers mum bisa nam na wo ton wo choba no emfene ku sam nam ho na ye hwe sam nam no wenya ne bia ye srem mu ndorofo no mumbo madi mboaye enwachi odito Ghana fo nyina nim se woni awo kwakoto enam ewo edwaso a ewo se wutimi ebusa na nkwase ni se ni ID card ewo hefa odi kire wi a no wahunu se enam a woto no ehote ya wodi a ebeye yi ene ye sremu pressman amaba ha mu bisami mu kop market bia mu bisa nyankwase fo no se wo ID card chairman ana chibucha ana nankwase na woto nam no wo ID card yahin enfa na nam efi ukunu of slaughterhouse ben mu yesa na se mu bua Ghana fo enye Butchers aso mu bua yenkwa because ye kuyen kakra ye di na ma enye yempe nti we na edi nkra ama Veterinary Service Authority wo na edi power na ma se wo mu enforce wo mu ni FDA so mo ntimi enforce sa laws na ye ntimi ko ebiara